Assalamu alaikum bavurlar. Bugün 19-cı dərs жаңа sabaq tanwinге қатысты. Tanwin degenimiz 2 fatha, 2 kasra, 2 damma. 2 fatha an deb okulat, 2 kasra in deb okulat, 2 damma un deb okuladı. Osıgan baylanışta jattığımız қазір birincisi fathaga baylanışta jattığı 19-cı dərsimiz. Kelesте kasra odan keyin damma. إذن أبدا مثلا رغدا قديرا عليما رحيما كبيرا دينا نورا نارا مرضا عذابا أليما كتابا قليلا ثمنا كفوا رزقا ماء حسنة شجرة خليفة متشابها شرا جميعا بناء أمواتا